Iji ni Wero TV. Nibwega mutegeri wa Wero TV nontu bwa kwithira ugwatanirite na bautu mwanka thaa ici kiri nteto cia Wero thaa ithatu na umbere inkubwirite tukaria na Mwiti Kathendo ni akwenda giti kia useneta ndene ya Meru County. Nibwega Mwiti Kathendo nontu bwa ukinya kiri studio setu cia Wero TV. Asante sana Maureen. Kiri previous interview ndene ya mubango jwa kithurano 2017 no aritire migambo ya kuga uri na munya strong imbira erathikire tukwekorana what happened yesterday. Maureen ankwenda kwaria kategorekari teka tubana na munya kiranda thina ko ni kiama gya PNU lakini manu epathirinda na kiama gya PNU ito twagichokia kuma kiri manjera yari gwetha kinjubiri na inda breathe very big roge kiama kiria Nairobi kongana nako kena gichoka na ndatumira time nyingi muno gwetha kotini na resources ja kwanya kongana na kiama kena gichoka gimanja na kiama kira ndagichoka nontu indendaga ayuthi betha bena a vehicle ya kuranio kiri itebia Meru ondo ndona yaga yo kina democracy ondo kikari kare kwibanga na ndona yaga gotina space ya kwetherwa na uturungamento babethi baba tena mbechi nyingi no balongamna na kiama kingi takiwa PNU na yake tumandari strong muno kiama kiu na indangana kama ondo itwadi kine toga kiama ya fundi candidate democratically kethera wari strong muno kire kiama kiu kia PNU ni kintu kuegoro urathamire kiama kiu kire kitumite mbaria miario kwa ngora kwa kiama ya PNU ikwethirwa candidate wa kiama kira gitithia nomination chief free and fair watu wakatuthia consensus padri ndauga na ndiko ukajaka gutena mbaya cha kuthithia nomination kwa watu baranire bone muntu ro mukageta ukarungama na ndataga ndona Mwiti Kathendo ni kurungama kiama moko mwanusu ndikuringa campaign Meru yonde Kenya Meru yonde kuma ntunyire monka keria na ndo Meru bakwa muthako mwithi ni watu kona kwenda atutongere na ndege tegera seneta mundu kire urungi tegera na atigani akyo hata kuroma kanga bana lakini ndikuwa miario ya kwethira tuteta nomination a fair nomination na katiba ya kiama ndo ndinoona no kona mari nimegwete iliuga kulingana na katiba ya kiama iliuga nomination ya kiama ibati kuthithwa ni members wa kiama na ndo me kidogo ki parliamentary candidate katika senate. Any candidate for the Senate seeking nomination on a PNU ticket shall apply in writing to the Elections Board and provide copies of the following: curriculum vitae, national ID, voter registration details, and academic and professional certificates. The nomination of all PNU candidates for the Senate shall be by registered PNU members. Ko ndikuwa the members te anto bamiru bakari kura. Ngekogitira kidogo tafadhali. Ko kuona takore kigwa ukienda kumanya ukienda kuthama kire kiama kia PNU nontu kwena nominations inyakethirwa uriuga ite fair kana ni atia toka kigwa Maureen na undi nchamba Meru na ingwethikia kinya kumira ko kira mugambi manyara na bau bangi kinya kurungama kumira githine kia seneta ndimo thako mwithi dani timo chetho is a bold move na ingwethikia ndikachamba Kameru na tengo kira ine boni tukira manyara kana ine boni tontu indambiririe kiama gya PNU ndi muntu mbere lakini ndiando ndi twathithia election cia branches kwa tuka tutaringa kura chongola cha bati kuringwa kulingana na katiba ya kiama antu bapikwa antu nyandije baba bapikwa na most of them ndathio uchunguzi bakwa ndathia na antu bara mugamanyara aitabo ngwe rirade undiem ko uno monka ngiana waswasi na ndio kiama githithia nomination githithinga kura democratically cha antu bamiru balungama baringa kura bonga boga toena mutongerio uju atongeria kiri gwetanda bene August ndona ndiketha kiama igwetha githithia nomination cha and picking kupiki antu kulingana na baba support na baadhi wa some branches na bali wantu baibo bageta kulinga kura kenda batano karungama kiri one level no karungama kiri sub county level na karungama kiri county level ndona arite udifia zero na yatu wajimani na ngavana to arima nzeu na mugambi ndaigwa
ndego ya kapa kwa gemea hotel bakugana ndi antu beke mbecha methene mbecha chiko methene no ndo kuda nomesho ngeda no kona yakawene nya kuda nomesho ngeda mbecha methene so ndo nani anje ndeko nda ine mero ebiganda mamero mbere itare mbecha yari anje nda kuja kwa antu mamero senate onduru senate is very clear kuja kwa mero ge senate na kungangana na kuthia sheria ile gatuma ameru batambere bwaga na kwa thikari nene ile resources kile county government kina ndo mamero bomba kuendelea na maisha yao ko ndona nda agenda yetu aleta ingia kuda mbundum ti agenda nda bunda ile wala ndete kamenekira kena muyuthi ona inja ya kurunga mana kyama alingula kura na antu mamero bongo kulingana na agenda chiawe na eta ndabene alingula kura kena tudura batongera baratu kwenda tatongera baba na mbecha na tatongera baba ku iba tongu na tatongera batu ku antu bongo bakwenda ko na ndimo mauri ni unothinekwa. Yes. Na do you feel political tension iria Meru niyo kwenda kana niyo gutuma othame kiama kiu kia PNU kana kuri gintu gukira? Uthini tukira Maureen ndagura katiba ni kwa na katiba ya kiama nini ndo kamethanio. Ondo kiama kira ndakiruja na ondo kenda tuthingata sheria iria ula kiama ikuga. No kitwa sheria kiama ndithingatwa ndiko na haja ko ndika amenekiu. Tondo tubati kuthingata sheria kiama kulingana na ule yaandiki constitution ya kiama ya party of national unity. Na do you feel political tension ire Meru thaiji ya kiama niyo gutuma wenda kuthama? Gutha tension ire ya Maureen nondu Ameru bathura tongera kulingana na mathitho chao no kona ta kukombana na tension iu ire ndio sawa unyangeta ndina haja kiama na igoro ndaugire na thore muchamano na menwe na ndauga uni kiama ya PNU kiragire nyenje nduga na ndi uni ngera antu Bamiru bambire kiama kira ngeta nondu inguthikia antu Bamiru bakathura mutongeria ya kathendu urio na maono ya Meru ko ndina waziwazi na gile kaandika mena Maureen na migambo yaku uga PNU niragire nyenje. Yes. Na no kwenda kuthama kwenda kuthama wita kiama kiriko Maureen antu Bamiru ibongo na bambira na yetho ndagambia clarify nondu antu Jubilee barashangirire muno igoro ndikuga ndikuma kema ya PNU boy ko ne yakathendu force inondo ugata no na video ba ni news yogoro urandu Jubilee barashangirire ndikuga uni nguma kema ya PNU igoro ne yakathendu ifosi igukirwa nikituma mugamanya nya wakwenda kuiza kumpingira kiamene na mbecha nondu iba ukira undeta kulonga makurene nondu ndira agenda Meru ngua gira kathira ndo Meru na agenda kwa is very clear agenda kwa ne gutetia ndo Meru Maureen na kurira ndo Meru ba mbere mabamba kuona mugate chokoria basic need ndira agenda marigu ndira agenda majani ndira agenda kawa ndira agenda muyuthi ndira agenda yekuru ndira agenda education ndira agenda health ko uni ngua agenda chako iranga ina mitekurira na ngura Meru kethe marigu yetu ngeta mbunge kurira marigu yetu za cash crop nondu ekuru betu bagukwa ikwera marigu wa mugongo bagita kuendelea ikuma ngajairi ko agenda kwa is very clear ingua majani jetu nondu jani Mombasa chilingi lima ma kilo na muri mwetu na kurwa chilingi for the 3 mwaka ngawa mara bjo yatebui Maureen jonge mbunge kwenda kurira alimbeto wale majani bweka ngawa kawa getu kurwa chilingi auction chilingi mara mwanja kilo na muri mwetu na chilingi 16 ngawa ngeta kurira kawa getu kenda alimbeto mbakona mbeya chakawa ko agenda kwa is very clear na kiatu baba ukira nontu gwa thaiji weterete akenya bakwira kiama kirio kathamira kwina 3 options kwina ODM kwina maendeleo chap na kwina KANU kuringana na ugo urenda kuthamira kiama kiriko na ndi Maureen na ndio ile goro vile kategori ndere wetera akenya bakwira na ikyo antu banjuri bashangirire ndauga ngeta kiamene kiria igu support Uhuru Muigai Kenyatta neu amvere kategoriko kwina biama bi kya Jubilee igu support Uhuru Kenyatta kuna kiama kya chap igu support Uhuru Kenyatta kuna kiama ya KANU igu support Uhuru Kenyatta kuna kiama kina Kenya igu support Uhuru Kenyatta kuna kiama kya mazingira igu support Uhuru Kenyatta ku kira kwenda no ndingona PNU nandi direjire na antu ba undie na tawo ngoba chambia ingona nandi kiama hiki jaka nyakyo kika jaka gidi 100% kile Uhuru Kenyatta na uni o kabanda rabu kana yes kuringana na ore akenya barashangire kuringana na ugwana migambo ya kuria wa uga Ameru ba Jubilee baraba bakwenda kiama kya Jubilee barashamburire oria oraugire no kwenda kuthama kiama no kuona taka barakuonagia uthamire kiama kya Jubilee ni bora kwanza bora wakathendu njo Jubilee nenu bashautaka ko bora wakathendu njo Jubilee inda bera ninde nondo ndikaruka gome ndo mutene
tuira ile story ya maruki na ndoga kuya na ruki mwali ume muno na kutare wana maruki jangi ija kaza kuma nguruki ajo dia utungana jorage na dia tare jerinya dina mugurungura kumena ndera na kujerinya tare kila simba ku ndiri kuna maruki jangi jakwa na dia ajira maruki watonyerau muri we kundene muno mingi ya bingi muno kama tume ndo ndengi na kumbe anjende ya ruki ya dengi maruki ya jari yewe maruki ya tonya jati kumena ndengi aja kulo simba nandi kwa karuki kama akome kari mutene nandi kategete kona maruki ya tonya nyere jati kumena ndengi nandi loketa maruki ya kajira maruki bobo gatonya nyere andu batukumera da bera wati ntobo kamata ntobo kamata irinyene abakwaira miriko bakwaira bomera neo karuki kajoka mutene kaire ja tonya wange jakiro laku ndaukan miri mweti netira tonya nyere atauma katango ya tonya kwa tauma nandi kathendo apo kwenda nani ntonyo ku muriraku ndaukan ndikaruka kome kala kana na kala kani ndingo ndo katena inya kale mutene ane kero urendire kurita migambo yaku kere muchemano jojo ajubiri jurare koro kana korona taka ukwenda gutonya kiama kiu kya jubiri Maureen gi sasa migambo utino de mitara na that was an opportune time ya kuita migambo ya ndaitire goro muchemano nyojo kiamene kya jubiri yes kene jambo wa antuman jubiri maybe jaka the force nekedo mo kona bakishangiria na antuman jubiri na bo ndebe jaka the force iba kwa bakona kada no magema ya pia nyuna ndebo shangira ndo kwa kama taka tano kwa passport lakini uni ndio atiri Maureen uni kadendo mweti ngeta ndabene ya senator na ngeta ndabene ya senator na kia magira kile affiliate tiki amagia tiki kari kia magira kile affiliate ya kia magia Jubilee na gyo support fully 100% Uhuru Muigai Kenyatta ndo ndo kwa tojo kemiro kile position kaire na hado kile moi ndo hado na Maureen na miro ina dinembe mbore ni godiro kanture na ndauma moto kiama ndeta yaki ndeta kirua na ndeta kathiri kana nyuki ngidiro kanture na inkuona thine yantu benacho antu inya batene irio bya kuria basic need ya irio berema irio bya kuria kumama na nguo antu batene bya Maureen kuri atuka ito tongeria bwo gwita ndege Maureen ndege ngomba ndege ntugu mwejiri ngiri mara mukwanja enda bwire kaira kwa tu ngomba ndege jingiri mara mukwanja kinyoka kura ugetoka kuracho na muto kya mangumite muchano ywa antu ba simbio ichangambia chao ige kamwe ikambira kwa antu na unturene kinyambe chonga chike ngiri mara mukwanja kila simbio ungeta kabanengera ba bonjori je kila antu ba oba do njana bao antu aguthia ndege neguro ntugu mwe antu kuma antu beto kuradina Maureen nduga woni mwito kadendo mbeda kutanda mero ngugi ya kubateria no ndingo mathina na chon turene Maureen mero itina ruji na mbugeta katawenda ndauga woni kadendo ngeta mbunge gweta kuruwana waruma baita ndoji chetu mita ira bekirete na bwandu rantreki inyanya mo yona ngugira kaitembere kiume kimwe ne ukuna ngamita chonda ira thikari gita cheruji sawa ni ukuthugania tagare ria kuthama rigatuma onyie inya yaku ya gisiasa kana utuike political dwarf Maureen aritu ndo ndagwira antu bamero baringa siasa chao na baringa gura chao batiringa kulingana na wave cha mbecha na imbecha ndo exam ngabera watu kuroto South Mendo ari na mtu wa kirangine ari ambecha nyingi muno yite Central Bank ula wa dawa riongo na kuja choja wa mugedea unanga ngire 10 lakini kile tumurungi atarambecha na nyingi kwenda kwa atongera baba mbira mbige mbecha medene kinyabura barunga maimbi batare na mbecha batare na mbecha ya undi nacho charuga kampeni nyanto baba durure nondo bena maono lakini nondo agweta ba mbecha nyingi changa na iba kwambira kuona ya kana ande ndakaimbi za watu chabakadendu nondo baba tayari dikarine nondo no baba kwata kashi bacha kuya mbecha ya dikari iba kuna yakaba tenenya kulinga kampeni itu tunenya kulinga kampeni bamo na antu bamiru ingoda bamwa kulingira antu barabe na maono chamiru kura timbecha Maureen uno bomba kuga nondu kada kodwa ingoda kumenya tamomete kodi mambecha niliku nondu akuyedi ngomde wa kantu akadimwa mbecha kana nacho katamomete undu me yomba kuitwa takade ida mometa kai parometa kaimbi da mombesa kana da mombesa
Ko Maureen ndikwenda Twitter that direction. Na nguri antu bamiru nyabo balinge campaign ya thiri. Pale kile antu bonde bete ini part of miru. Pali anjenda chao. Kena antu bamiru babatikiria pana rais anjenda cha mundu na bazo kama mwana rais. Nengo nguri baba antu baminja. Kinya tongera baba kana kudurwa. Boy kitira background check. Ona kitana atongeria bomba kutethi antu bamiru. Relationship yakuna munya yari ate. Relationship kanyuma was very good. Nantra tina munya ile we. We have tutaka kwa sana munya kumadhari kwa campaign, maana ndio kwa campaign we. Na we are talking about ora to kanika campaign yetu. Ko ndira dina na ngavana. Udhi dina ndio na ngavana kabisa. Dina hadi ni kiama kikwa inject. Na kiama kile inject ni some of the CEC members by county government. Paka inject kiama, paka enda kurani kiama ki independent. Na ndio baadhi kugwa jaoni ndio budi kadani kugwa ukata kutoa minister wa county na kuna kurani afya chake ama nondo na interest chawe ile akona kukava na kuna kuingira mutaka jani kwenda kuronga ma gitega senator na kuna kuingira MC ule utena mbecha kwenda kuronga gitega senator na kuna kuingira MP ule uita kuromba kura wewe muweze kwenda kuronga gitega ya nio kya MP na MC kuromba gitega MC na women rep kuromba gitega women rep then ndiko na yaka kwina democracy hii njaka kile kiama kiu ya PNU na ni on discontent ya kweli toka na dina kabisa na mandu yangi ministers ba county iba itanguira ba hero ya koita i na Tumamiru mandita kila uko minister runs ita wana ngado taito kila minister of sports ita make sure youth betu iba ku access resources ila kuna ngadi na county ne cha kuitira youth betu ngoki tia kuita mejamano kwenda kuinga ite mejamano siasa kana kuruma antu bangi ukiwa baba batina mbecha batomba kulinga siasa ko iunio dina unde neo tona dina ngitu Maureen ya ndoa tuge na ndio kathamira ndiuga tuge I'm very specific. Yes. Tuge ukathamira kiama kia Jubilee metheka rentore ni rietwa rijekene mono kiamene kiu kia Jubilee no kuona taka wathamira kiama kiu ukombana kurwana nawe already ena rietwa nandi Maureen rietwa ari thagwa na katheno andi indake ya gichunge gichunge nguthi nzietha ni gimerugi andake gichunge ndaka embithi ya kathate tufote katikati na ndenda ke gichunge nandi mithikari nduri ikombete thokwa wa siasa cha senator na wao au karashaze na mono nandi miaka 15 na katheze miaka 15 ko ndiudo bogota rietwa na ito nenda tongera bange babengi mono para katheze na miaka mingi lakini bana iko na moi akatheze miaka 24 lakini anuani ni antu ba Kenya iko ni na banyachai baguruma mono na nyamiri iko na antu ba kabere ntumbijewe na bantu angaine lakini ikitaria ya kule akinyala la guma siasene kinyoka di ya tendora ikitara maruge ukwa medeo na dada gedendra ndenda ko face medika nturi no ntungo meno ko mbedo kwa on the ballot tokora mu face kina nation no ndobiye pakambia digiti tokora ngona kuwa digiti mo kamanyala na ngeno ntuna na doiri bakano na mu kambia yo mtu wakano ko udu mtu wakano dije kuya digiti nyame dikare mtu wakano ko udu mtu wakano ko ndenda ko mu face na ballot na ambije no IMBC can protect na katiba ya Kenya can protect no ndu imumiru karinga kura itenda bene itarwe nandi yandi kwao ikadendo chinda ko utumba kuiwa lakini nomination nyingi chakweta kukala nyomba bukayeze nyomba inguthi kana ndu ogwa bena no gwa bena influence na bena influence mbecha imbije bakantu nya tikiti ko nteta na labari nteta kikali na ndi ngona system nyingine ya BNU ne kwambia yenye ngona kikali kile na ndi ndenda kwenda bene na tikiti ya kiama kila affiliate ya kiama kia Uhuru Kenyatta na abantu baria bakurira gitike ukia governor ndene account ya Meru ogwe nande omba kubarate atia Kiraitu Muronge Peter Munya na bangi baria bomba kusiumiria nandi kwina letu kwa omba kwina candidate bara serious batatu baba wala magitiga ngana kwina Peter Munya kwina Kiraitu na kwina Kiremi Munya ira nandi late entrant
tukiambiria na party leader ku Yes. Peter Munyakana kiri uria wari party leader ku kiamenekera uraugira kathama o tukiambiria na kumuriti nawe ukamuriti ande unde scientist agureti candidate kuringana na uwe kieto mina kwa kuringana na uwe Manda Maureen na rating ya candidate ile scientific no manga we megitire umethie scientifically we uyoge questionnaire we no girantu beta bakonyuririe na ndikenda wejo karande scientifically wamba ona rinjo nsi na thekuga na neto tukwenda manto ja scientifically turenda manto ja ogwe kiogwe na woni ndathio Maureen kuna ndu bakuriti candidate bangavana na muno nte kuchwa kitika ngavana no ndu wonde chwa kitika senator na ndi ngoli ya Meru na ndi bambe bakarende bachungune atongere babete kuthura nyedine bya ngavana baba chungune bwega boni mutongere reku ukomba ku deliver Meru agenda ya Meru ila tuino ya Meru bwega na agenda urakai na agenda ya ku make sure antu ba Meru resources ila bakuletwa Meru county ni uduma bwega utethi antu betu bande guru bomba kuinduka na modi ntangure kenzo kimwe agora ngendo ni nguru wake muno Meru na ngendera guru wakyo atongere betu ibatike kwandariti maskini ja antu betu bakira skandi ino ndu ukono gwa no dre wa gambecha sometimes nya wonda bili na nduru na imbi jura antu banduru bali jadina antu betu biashara antu betu arimi lakini ndio weta wa dhurua weta wa gambecha Maureen kamjana ndi kinya kura kila antu bale ugeto kala otiri na ndio tuko nya ko kwatro ko ido tuchoke na antu na tuko katika antu betu na nacho kena tumba kupatethi ngeto mko angi komplini Maureen manto ja minister ba county government ya Meru na nkaira iti minister ba county government ya Meru no ndunguira baitane kuna mandazi otiri nene no bareti nyata hiyo yes. No bauge kedera no kwenda imegambo eko yes no ndegedora ba Meru minister ba betu inkora kula ngava na munya make sure mbere ali kula 2017 August kedera akomba baito ofisi no ndu udengwe bakoita ministers bareko kuna minister ko dobikuri warans minister wa udengwe yakoita buru rand udengwe ando wale batana taito lakini atora kudhuru kama chama nione atikala ofisini kuna minister of sports na agenda no ndo nne youth ukaya kwa Maureen minister atikinya ofisini Meri ile datu atizo ofisini akara hotelini ni ata komba kundelivira ndo Meru agenda kana ata komba kutangoya hotelini akari hotelini akitangoya hotelini na ofisi ile na ndo Meru bado kwenda kuona nato kutwanyo komba kuitira ndo Meru nguyuro hotelini kuinguria ministers baba onduni na ndingo yakoni oversight koko thogania Maureen ngo yakoni oversight nandi yes koko thogania taka ministers bau wota jabe na agenda kile county Meru kana ni ata agenda ata ya maendeleo ndani ya county Meru minister si kada kwa si no urana affairs ya no urana agenda ya budget ile ya county assembly ya Kurukia na county assembly ya Kurukia budget ni sports minister no geta karende ambejira ambire kuchana unali na ambejira geta makashu no kaya kutoka minister ya atiko itanguye wala batiko then mbejira sio ndeka minister president na ndo Maureen uni ndi ambeta kwa seneta na ngoro mageta seneta mbedo kwa ndo Meru ngambire oversight ye kwa onandi ya kutegera ministers bara ba kuitira ndo Meru ngugi ndo ndeta seneti nongo yanga ngalo ngita oversight you know katiba kuga iruga senator ngugewe ya mbere iko protect interest county government na onde kadendu ngelo ngi protect interest county government Meru article 109 to 113 iruga kuta kudidi sheria pertaining county government sheria cha ku protect county government hiyo mtu atakudia bunge ya senate article 117 ya katiba iruga igweta kule kwa resources cha national government chiza na county government kana ngaona kutumla kutangwe article 145 iko protect interest ya alitigwe badrikari nande oversight ya senator nkama miliona din ndo ngamire kumilika ministers ba county na mgugira ba koitira ndo Meru ndo ndada senate ndede ndo Meru bakwa batena loji ndo Meru batena ba kore ebu koko sokera na nte kwenda tu sokera manto jama inge kuringana na hugwe koko nataka kiama gya PNU gekogwa nuntu
to kwenda gukithama no tu Maureen ndigwa kiama ikogwa nangu kiama leaders ba kiama kethiba kuna kiama kiendelea mbere kiama ikainja kwa kikaraja kiama kia mtu mmoja na twari uma kiama ikanja kwa kikaraja kiama kia mtu mmoja kiama igitumire sheria ile yaandikirwe ni kiama kiwi kyo gitwa kiama kiama gitwa itumire sheria ile yaandikirwe kiama then kiwi kiama ija property ya mtu personal no gitwa sheria tinga tu kiama then uthi kiama kireo nondo kiama kina sheria ule yaandika kiama kiandika katiba yake na katiba ya deposit kwa register political parties kina kiama kikithinga ta katiba yao kikithia manzo yake no gitwa kiama kikithinga ta katiba kuthia manzo yake then na kiwi kiama kaire. That is my want. Yes. Na tukithirekeria ogacindwa na ndi kirigite kiu kwenda senator githika senator itu Maureen ndina kana tuge ugeta kiri kiama kia Jubilee bukathithia ithurano binini na mithikare nturi ugacindwa itaratare ya kwekethwe Maureen gucindwa kura na gucindana ni process ya democracy na lakini kathendo uni ndete kuromba gite kia senator gucindwa nikithe munda kwira ngetha ndabene na rakwina kwetha kuna fairness ya protection ya katiba ino ndo katiba nyingi hii andikibia maiko mbendo kuna ndo kuna katiba ya Kenya na ino protection ile ya katiba ino ngona kwita na ndabene ndo bijana bantu bamero ndo batagana ibatagana baba kira murungu na nikathendwa ndikana kamero na ningireta murungu na ngoromba kula jamiru kana beto tenda tumeno ndo ndina ngoro kwa ingugwa ndina anje ko tenda bamero ko nguti kandi bamero bakandikiria na bathikira agenda ciakwa na baningire kula senator na mbijinga goro githo Maureen mweti kagita geto kara tukunenkeri ga kuthira na uria rwari rwitite na mbere guchachama iki tuminyante kwenda kuthoma SMS no timbiji sikethera singe ni kagita kara tukari na kuga kuthana ngo ibwega nuntu bwa ibwega Maureen ndingisoma ndo mbeta wero seto cia Wero TV na mutegeri wa Wero TV jau jago kari mega ewe go kari megambo ya mweti te megambo ya